ngayu iba nakaliang jong ka party om tang po is kasal district Andre kaleng sodo ki committees oke makumju kinongkit kam kilanong aktif hapo ki constituency level oke bangi iru dangshen hapo ka is kasal district committee juni ni iba ka public meeting kawai la dapat penuh tepo melindu ka tayo product ni iba ka response ng paitbah khamjam ka kinti ka bumenta ka phepak labak mani nujor usnem alja apsa te ni sotu kawai ka benta ka bokong san kolomba nakaliang jongi kum ka party ni dan boksi ka de ba hakani ka kinti ka bumenta boy ni yo yai Dr. di al nongai kumi candidate nam takani ka MP by election berulang ba beladon ka benta ka bakrau bano sini ang imlang salam boy kumi present jong khasi order society marki achievements ke bubun ke bana kalian jong in la yo i ba kumi berulang ba bano senyang sika de na ka benta ka imlang salam bar hoy ni yo iru ba nakaliang jong kipai ba kila kham sotu kham ha mani nujor perusna maja absa kila yo i ya kikam di bubun kiba nakaliang jong ni ka sarkar MD ka bailam na ka party NPP hatli ki snem bladap yo i kijingkala haki benta bo pero kaleng sodong ka jilla kibngila yo i ba ka jilla ro klanang kham ki sejrong susu na ko wi por sa ko wi man teni iba kipai ba mentang sotu kila kham start kila kham pay ko performance na marhabakot ko mga juong ban syukuran yaki borok kalong basuk nangin scam bo na pring kipai ba ki angno di ka kam nangin scam hoy ki political parties tidak nak jong ke issue tidak nak jong ke agenda hakmat joki ke berkelapan snow hakmat kipai ba ni ke kham non kam kalong ma ni don kam ben ulo terkum ka jenam nak lan kipai ba isotu ngim la ban jinsha arajan apsau nilai UI kajinglong jingman habai dai ber politics tolong hak tu ke benda mabngi sotu nakaliang jong ke political party atau for playo ke thong jong jingjob bobon ba kiba kila pensno hakmat jong pai ba kila pen I hakmat jong pai ba banakaliang jong ki anglu panora ta jingkala ringi sotu banakaliang jong kiru menta ki yo ya kal kamsensha banyalam hangte po district council dengit skemba pai ba hi bakut udan ban bisar ya ka performance jong kiro hati po district council te handre ko mang ju ong hi action speak louder than words ka bang isotu ni kamdon kam man pin I ka kam om ka ktin ka ba ya se ka ban nakalian ki pai ba ki dan kam bisar